Kani kedek All India Radio Shillong ka khubor ban puli dalu setasim kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor mun takastep ka sorkar Meghalaya kala pension surya ka curfew ha Shillong nadu ka pon rio baje mun step hadu sabaji janmien mun takasni Penyai Menteri Ketenat Health and Family Welfare ke Sorkar Pedang Umansuk Mandavia ya ke Jingalang bat ke Menteri ke Kuat ke Kia jong ke Jilla ke Tan Cetela Mii. Bat lasya ke Sorkar Assam ki kali jong ke Riu Shimet bat ya ke Brio bagi lek kenwan na kawai ke district sekawai pat lek no Hakam Road Metro District. Ashwa bang lek ke kubor ke bapanya ni syak skor ke jeng penbena. Namar kejeng sapren stat jong kejeng pang COVID-19 ni kentu ya barok kinong sngap jong ni bakin kensting ne kensingan hendrai ban sim ni kelat jingya da barok kitu kibaladap sapu san snim sheneng kibaladap aitika hakawat ka baningkong kidai bani aya kawat ka ba aru hakapor balabu long kiba pikir bat yada yalade da ka babut yakini likely kirukom le kibasul dan ye kejing da kamat bat kamut penjengai iwai ne iwai pan bat kam pikir ban nek ko yakakti bat ka kamat lada pidan kam jingtep ka babanya shapang kejing pang COVID-19 pilak ban pun ha national helpline number not iwai a lai kandai nyo pranot saundri bat iwai not nyo san lane how helpline number ka Meghalaya iwai not pra bat iwai not nyo not mentapat ki kubor ki babanya ka Sorkar Meghalaya kalarai ban pension surya ka curfew ha Shillong nadu ka por 100 baje min step hadu 100 baje janmien mintagasngi la ban penken mau bala penjari ka curfew ha Shillong nadu ka khatsan tarik mintau bunai Menteri Ramba Konrad Kesama hadian balawai ke Jingalang hanin ka sngi ulong ba ka Sorkar kan wengo ya ka jingkhang ya ka mobile internet service nadu 100 baje lashibin janmien Nalor kani ka Peace Committee bala thau da ka Sorkar Jilla kanya kandu lasai ka sngi. Menteri ke Health and Family Welfare ke Sorkar Pedang Umansuk Mandavia nen ka sngi ula penya ya ka Jingalang bishar kam halor ka jingsngu jung kipai ba shapang ka kot ka kya ha ka be day ba ka jingpang COVID-19 ha ka bale don ki Menteri Ketenat ka kot ka kya jung ki Jilla ka Tan Cetela Mii. Haka Jingalang Umandavia ula penbenaya ke song pisa kabasya ja laispa sanpawar point kandai ar klurtinka na kabantaban pendiangi kitiar kitar bat kikor kibor bayadai bat kakot kakya haka jingakun yaka klam COVID-19 haka Jilla ka Tan Cetela Mii. Menteri ulaong dakani kapisa ki Jilla kila bantit yaki dawai bat penbiang yaki jingdan ke tendong air oxygen banang penbun yaki jingtia haki hospital ki badon haki district bat Shillong kentup yaki jingtia haki ICU. Umandavia ulaong ru baka Sorkar Pedang kan pentikna baki dawai tika kin poisi ki Jilla ka Tan Cetela Mii kenang babaro ki briu kinyo ban aitika haki benai ban wan. Menteri Rang Badu Narendra Modi nen kesni ulaya keren baka kenhun kinui leka baduna ki dukhatnet jong ke India ki banle ishimbinta haka Tokyo 2020 Paralympic Games lengba ka video conferencing kidan sanpau sawut kinui leka ki banle shimbinta haki kandai tli ki judging leka sports bat kani kada ke kenhun bahet tam jong ke India ka ban nikmat ekari haka Paralympic Games habaya keren batki umudi ulong baka jing im kalong kabadap da ki jing e hendrai ka dai ka man bajwat ka pa penlong ni ki breu bakin le ka ba kraw ha ka jing im ka jingdan ki breu ki pedang shitam menta kalong iway point khatsan na ka shispa ka balong ka baduna tam na du ubnai lebef ka snem baladam Kejingkot jong kibriu na kejingpang COVID-19 hakari minta kalong kandai punyo point sampawai na kasispa kabalong kabahet tam na du ubunay liper kasnem baladem. Kat hadu minta kidan palat laiklor kat saulak ngut kibriu kibalakot na kejingpang COVID-19 bat kibalakot hingam kasngi kilong palat ya kalaipon riu hajar ngut. Kejingle ya ki tes ru kalakiub ha kababaro kibaladep tes kilong sapo kandai klor nriu pon riu lakngut. Kani kedai All India Radio Shillong kabawan lam sapi ya kubor.
Ka Sarkar Assam kala sya ay kikali jong kiriw shimet bad ekibriw bakin let kenwan na kaway ka district sya kaway pat light no tang hakamrut metro district naduk menta hadian baka jinglong jilman jong ka klam kala nang kambyang handray empat sya ay kikali kamay bakin ya na kaway ka district sya kaway pat Habayakran bakinong to kubor hagwahati umintri katanat kakoit kakya ukesha mahanta ulong baya ka curfew hakapor minit in pinjari na du kapor hinyo baji minit hadu san baji min step habaro kaway ka jilla umintri ulong baya ki class na kabantay ka samla bapuli haka final year jong ka graduate postgraduate engineering but medical haki college bapher in pleno tang na kabantay ki tol ka samla puli ki balapendap ya ka jing IT ka baro RC Hamikalaya aspa sanpau alngut kibriyo kidang yot thumaya ka jing pang COVID-19 bat sangut kilaklat hangin kasngi Laingut na kibalaklat kiday kibumpat shimla aitika laong kikubo sorkar. Kajingdan jong kibriyo kibalaklat hakajilla kalakenjo syakasyajar aspa saupungun katba kibalakut hinin kasngi kilong sauspa katnyungun. Kajingdan kibriyo badang shita munta kalong laihajar sanspa kandai pawaingun. Ha India prapo pralak khalai hajar ke dawai tika la depan ai hingin kasngi kabalong kababuntam hakasisngi katanat kakot kakya jong kasokal pedeng kalong bapalat san pausan klor sapo nyolak ke dawai tika la depan ai hapo ke nationwide vaccination drive Kila dondru arpu samajar sispa andre pondri ngut kibriyo kibadang yak thamai yak jingpang hingin kasngi kabalong kabaduna tam hakasispa san pausau sni Dakane saupondri na kasispa kining India belabiang karta kiladap ay ketika hakawat kebaningkong bat khatlai na kasispa kiladap ay baro arsin. Ka Border Security Force kalapun klang bha ya kajing pahara haki kaput India bat Bangladesh da kajing shepting bayat dun kesamla ki banjam sa Shillong uput banet piniso bat kaseng erang balakeng bean kahinyo trip National Liberation Council HNLC kaba ke headquarter jongka kadon ha Bangladesh we shipai BSF ulong bawat la mission yo jingtip bandon kesamla ni Meghalaya ki banlet sa Bangladesh henry ke BSF kalayo kijing tha bakan long ke bapet ngor bha yakayat kayeng hakitan kaput Namar kajing bamsngan hakikat tu kat ni kibinta jong ke Meghalaya Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma ulakarpat ya Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke Sangma ba unsyam ni kilat kelinti badon kam na kibinta kajing singan jong kibriyon Assam kibasakun ha ke jilla Meghalaya Katanat pulat jong ke Assam ru kana maham ni kibriyo jong ke jilla ban angwan sa Meghalaya namar kajing tut ha kesuk kesan Ban penkut yang kubor sa sisin ng pensaw yakiman bakongsan. Ka Sarkar Meghalaya kala penjinsor ya ka curfew ha Shillong nado kapor henrio baje min step hado saw baje janmit mentakasngi. Penyat Menteri Katanat Health and Family Welfare ka Sarkar Pedeng Mansukh Mandaviya ya ka Shillong bat Menteri ka kot ka kya jong ki jilla ka than chatay lamikni. Bat rasya ke Sarkar Assam yaki kali jong ki riu shimet bat yaki briu bakin light kin wan na kaway ka district sya kaway pat light no Hakamrup Metro District. Kato ko kubor kalakon nak All India Radio Shillong.